how iha atividade letra no som. Além sira, ulu kita aprende ona letra J, honinia son J. Agora, mai ita hamutuk repete temi son J. Molok aprende letra Fou. J, janela. J, jambuá. J, geleira. J, giz. J, girafa. Alin sira, ita nia letra lorong ohimiang mak letra E. Nia son mak E. Temi tuir E. Pronto? Mai ita hananu hamutuk son E. Elsa ho Elisa sira buka lia fuang nune sira Hanoi no de hang lia hamosu son E. Elsa ho Elisa sira buka lia fuang nune sira Hanoi no de hang lia hamosu son E. Fura kelas. Tambah ini hatene ona son E. Agora, mai ita temi objeto sira nebe nia narang hahu ho letra E. Non nia son E. Etu. Ema. Escola. Escada. Elefante. Capaz-las. Agora, ita se buka letra E bot iha livro larang. E bot. Agora, ita se buka letra E kik iha frase ne. E kik. Tambah imi hatene ona letra E, mai temi hamutuk son E. Parabéns! Imi hotu bele temi son E, hodiak no loss. Kita haluha, like,